5 months, okay. Is your partner light skin or dark skin? He's light skinned. It's light skin. Okay. Yes. What is his name? His name is Tabiso. Ya mashe Jizabhelekazi ngubani singubani intwana le vale kake intwana le uthi ngubani gama layo Phela nakiwena uma wena. ye mangizongiqala into ngicela yona man ngibale kaka lena le uthi ngubani gama layo le kaka le Uskare kaka, ngibathi wena ungubani? ye awuyivi vosibayeka abangiqale lini ngandazi bande ngubani Ubani wena? uqale lini ngandazi bande ngubani into ndisibhanqa mana apha into ngxiki yakho Yohle umanje. jonga mase into ndisibhanqa man uqale lini ungayazi levoice bangubani awumazi masixole Shokuthi umakhwaphela. awumazi masixole Askisi mani. nyaskisi yantoni Askisi ayinawe. into engxaki yakho You were that serious. nyayiserious iminyaka engaka ndijola nawe uzongixelela kaka ungixelela yona into engxaki yakho Yo mina ngicama ukuthi uyadlala yazi. madoda uko umuntu ongadlala iminyaka engaka nawe Hence mina ngihambile ngiya kuThabiso yabo. unyabiso waphi khona lo kuThabiso sempumalanga tho. Awuyazi. he intoni ba ngumuntu enzele into ndenza yona Into ngoposter zombona. no umbuzo yaza kuqhela Uzombuza. yaza sidalela wena ekuse into eba mawenzele into ndenza yona